ADHD. ADHD je neurorazvojni poremećaj koji utiče na pažnju, kontrolu impulsa i nivo aktivnosti. Počinje u detinjstvu, ali kod mnogih ljudi traje i u odraslom dobu. Osoba sa ADHD-om može teško da započne dosadan zadatak, zaboravlja obaveze, gubi stvari ili prekida druge pre nego što stigne da zaustavi sebe. Kod odraslih, hiperaktivnost ne mora da izgleda kao trčanje po sobi. Ponekad se osjeća kao unutrašnji motor koji nikada ne prestaje da radi. Problem nije u tome što osoba nema pažnju, problem je upravljanje pažnjom. Zanimljiva aktivnost može je potpuno okupirati, dok zadatak od 5 minuta deluje kao ekspedicija na Everest. Zato neko može satima da igra igricu, a zatim 3 dana odlaže odgovor na jedan e-mail. Na nastanak ADHD-a utiču genetika i razvoj mozga. To nije posljedica lenjosti, lošeg vaspitanja ili previše telefona. Simptomi se mogu ublažiti lekovima, behavioralnim strategijama, prilagođavanjem okruženja i stručnom podrškom. Zanimljivost je da mnoge osobe dobiju dijagnozu tek u odraslom dobu, kada obaveze postanu veće, a sistem improvizacije konačno prestane da radi. ADHD nije nedostatak želje, to je teškoća da pažnju uključiš baš onda kada ti je potrebna. Depresija. Depresija nije samo tuga. Tuga obično ima razlog i vremenom popušta. Depresivna epizoda traje najmanje 2 nedelje i može promeniti raspoloženje, san, apetit, koncentraciju i sposobnost da čovjek osjeti zadovoljstvo. Neko može izgledati tužno, ali može i da se šali, radi i razgovara potpuno normalno. Iznutra, čak i najjednostavnije obaveze mogu izgledati ogromno. Tuširanje postaje projekat, odgovaranje na poruku postaje administrativni postupak. Ustajanje iz kreveta izgleda kao pregovaranje sa gravitacijom. Depresija može nastati kombinacijom bioloških, psiholoških i društvenih faktora. Trauma, hronični stres, bolest i porodična sklonost mogu povećati rizik, ali ne postoji jedan uzrok koji važi za sve. Lečenje može uključivati psihoterapiju, lekove, promjene životnih navika i podršku okoline. Teži oblici zahtevaju ozbiljnu stručnu pomoć, naročito kada se pojave misli o samopovređivanju ili smrti. Zanimljivost je da gubitak zadovoljstva ima posebno ime – anhedonija. Osoba ne mora stalno da plače, ponekad samo prestane da osjeća stvari koje su joj nekada bile važne. Depresija ne oduzima samo sreću. Često čoveka ubedi da se sreća više nikada neće vratiti. Generalizovani anksiozni poremećaj. Generalizovani anksiozni poremećaj znači preteranu i teško kontrolisanu zabrinutost koja traje mesecima i obuhvata različite delove života. Mozak stalno proizvodi nova pitanja. Šta ako zakasnim? Šta ako izgubim posao? Šta ako se nekome nešto dogodilo? Šta ako ova glavobolja znači nešto ozbiljno? Čim reši jednu opasnost, pronađe sljedeću. Kao internet pretraživač podešen da prikazuje isključivo najgore rezultate. Telo učestvuje u tome. Mogu se pojaviti napeti mišići, nemir, problemi sa snom, ubrzano lupanje srca i teškoće sa koncentracijom. Sistem za opasnost radi prekovremeno, čak i kada stvarna opasnost nije prisutna. Uzroci uključuju genetiku, način na koji mozak obrađuje pretnju, temperament i životna iskustva. Lečenje najčešće uključuje psihoterapiju, posebno kognitivno-behavioralnu terapiju, a nekada i lekove. Zanimljivost je da izbjegavanje situacije kratkoročno smanjuje strah, ali ga dugoročno može učvrstiti. Mozak tada zaključuje: dobro je što smo pobegli, očigledno je bilo opasno. Anksioznost pokušava da te zaštiti od budućnosti, ali ponekad ti zbog toga ukrade sadašnjost. Obsesivno-kompulsivni poremećaj OKP se sastoji od obsesija i kompulzija. Obsesije su nametljive misli, slike ili strahovi koji izazivaju uznemirenost. Kompulzije su postupci ili mentalni rituali kojima osoba pokušava da tu uznemirenost smanji. To može biti strah od zaraze praćen pranjem ruku, sumnja da vrata nisu zaključana praćena stalnim proveravanjem ili potreba da se određena radnja ponovi tačan broj puta. OKP nije isto što i voleti uredan sto. Ako složiš čarape po boji jer ti tako lepše izgledaju, to samo znači da tvoje čarape imaju bolju organizaciju od većine firmi. Kod OKP-a ritual nije razonoda.
Osoba osjeća da mora da ga izvrši kako bi sprečila katastrofu ili smanjila snažan strah. Mnogi ljudi znaju da njihove obsesije nisu logične, ali to ne zaustavlja anksioznost. Jedan od najefikasnijih tretmana jeste terapija izlaganjem i sprečavanjem odgovora. Osoba se postepeno suočava sa strahom bez izvođenja rituala, čime mozak uči da nelagodnost može proći sama. Mogu se koristiti i lekovi. Zanimljivost je da obsesije često napadaju upravo ono što je osobi najvažnije, zbog čega mogu biti posebno uznemirujuće. OKP ne voli sigurnost. On zahteva nemoguću garanciju da ništa loše ne može da se dogodi. Bipolarni poremećaj. Bipolarni poremećaj ne znači da neko promeni raspoloženje 3 puta tokom jednog dana. Njega karakterišu jasno izražene epizode depresije i manije, ili blaže hipomanije, koje obično traju danima ili duže. Tokom manije osoba može imati izuzetno mnogo energije, ubrzane misli, povećano samopouzdanje i znatno manju potrebu za snom. Može govoriti se i brzo, započeti 10 projekata ili donositi rizične odluke. Mozak se ponaša kao da su gas i megafon uključeni istovremeno. To u početku može izgledati kao neverovatna produktivnost. Međutim, manija može dovesti do financijskih problema, sukoba, opasnog ponašanja, pa i gubitka dodira sa stvarnošću. Depresivna epizoda donosi suprotan pad, iscrpljenost, beznađe, gubitak interesovanja i teškoće u svakodnevnom funkcionisanju. Genetika ima važnu ulogu, a stres i poremećen san mogu doprineti nastanku epizoda. Lečenje obično uključuje stabilizatore raspoloženja, određene antipsihotike, psihoterapiju i održavanje stabilnog ritma sna. Antidepresivi se kod bipolarnog poremećaja koriste pažljivo i uz stručni nadzor. Zanimljivost je da se dijagnoza često propusti ako lekar vidi samo depresivnu fazu. Bipolarni poremećaj nije promjenjivo raspoloženje. To je gubitak kontrole nad čitavom brzinom emocionalnog sistema. Panični poremećaj. Napad panike predstavlja iznenadan talas intenzivnog straha. Srce ubrzava, disanje postaje teško, telo se trese, a osoba može pomisliti da doživljava infarkt, da će se onesvestiti ili izgubiti kontrolu. Panični poremećaj nastaje kada se napadi ponavljaju, a osoba počne stalno da strahuje od sljedećeg. Tada može izbjegavati prevoz, prodavnice ili mesta sa kojih bi bilo teško izaći. Sam napad često dostiže najveću jačinu za nekoliko minuta. Telo uključuje alarm za preživljavanje, iako nema spoljne opasnosti. Kao protivpožarni alarm koji se aktivira zato što je neko napravio tost. Posle prvog napada može nastati začarani krug. Osoba primeti ubrzan puls, protumači ga kao opasnost, uplaši se, puls dodatno ubrza, a taj novi simptom potvrdi da nešto nije u redu. Lečenje može uključivati kognitivno-behavioralnu terapiju, postepeno izlaganje telesnim senzacijama i lekove. Ipak, kod novih ili neobičnih simptoma važno je prvo isključiti zdravstveni problem. Zanimljivost je da sam napad panike nije isto što i panični poremećaj. Mnogi ljudi dožive jedan napad, a nikada ne razviju poremećaj. Panika je stvarna reakcija tela na opasnost koja u tom trenutku nije stvarna. Šizofrenija. Šizofrenija je ozbiljan poremećaj koji utiče na način na koji osoba opaža stvarnost, razmišlja i funkcioniše. Nije isto što i podeljena ličnost, uprkos tome što filmovi uporno pokušavaju da nas ubede u suprotno. Simptomi mogu uključivati halucinacije, najčešće slušanje glasova i zablude, odnosno čvrsta uverenja koja nisu zasnovana na stvarnosti. Mogu se javiti neorganizovan govor, teškoće sa planiranjem i smanjena motivacija ili emocionalno izražavanje. Uzrok nije jedan. Ulogu imaju genetika, razvoj mozga i faktori iz okruženja. Stres ne stvara šizofreniju samostalno, ali kod osjetljive osobe može doprineti pojavi ili pogoršanju simptoma. Lečenje najčešće uključuje antipsihotike, psihosocijalnu podršku, rehabilitaciju i pomoć porodice. Rana pomoć može znatno poboljšati funkcionisanje i kvalitet života. Zanimljivost je da većina ljudi sa šizofrenijom nije nasilna. Mnogo češće su žrtve stigme, diskriminacije ili nasilja nego njegovi počinioci. Osoba tokom psihoze ne izmišlja svoje iskustvo. Njen mozak joj pruža stvarnost koja može delovati jednako ubedljivo kao naša. Šizofrenija nije postojanje dve ličnosti. To je poremećaj granice između unutrašnjeg iskustva i spoljnog sveta. Posttraumatski stresni poremećaj.
PTSP može nastati nakon izuzetno pretećeg ili užasavajućeg događaja. Osoba može ponovo proživljavati događaj kroz neželjena sećanja, noćne more ili flashbackove, izbjegavati podsjetnike i stalno osjećati da opasnost još traje. Mozak nakon traume pokušava da spreči njeno ponavljanje. Zato postaje preosjetljiv na zvukove, mirise, mesta ili situacije povezane sa događajem. Problem je što alarm ostaje uključen čak i kada je opasnost prošla. Flashback nije obično prisjećanje. Osoba može na trenutak imati osjećaj da se događaj ponovo odvija. Telo reaguje u sadašnjosti na nešto što pripada prošlosti. Ne razviju svi koji dožive traumu PTSP. Rizik zavisi od prirode događaja, prethodnih iskustava, biologije, podrške i brojnih drugih faktora. To nije znak slabosti. Efikasni tretmani uključuju terapije usmjerene na traumu, poput određenih oblika kognitivno-behavioralne terapije i EMDR-a, a nekada i lekove. Zanimljivost je da se simptomi ne moraju pojaviti odmah. Kod nekih ljudi postanu očigledni tek nakon nekoliko mjeseci. Trauma je događaj koji se završio. PTSP je sistem za preživljavanje koji još nije dobio tu informaciju. Narcistički poremećaj ličnosti. Narcistički poremećaj ličnosti karakterišu dugotrajan obrazac grandioznosti, snažna potreba za divljenjem i teškoće sa empatijom. To nije isto što i objaviti mnogo selfija, voleti komplimente ili jednom se ponašati sebično. Internet često dijagnozu narcis deli brže nego što ljudi dele savete koje niko nije tražio. Prava dijagnoza zahteva trajan obrazac koji ozbiljno narušava odnose i funkcionisanje. Osoba može preuveličavati svoje dostignuća, očekivati poseban tretman ili obezvređivati druge. Ipak, iza spoljne superiornosti često se nalazi krhko samopoštovanje. Kritika zato može izazvati snažan stid, bes ili povlačenje. Na nastanak verovatno utiče kombinacija temperamenta, ranih odnosa i iskustava. To nije jednostavno priča o roditeljima koji su dete previše hvalili. Glavni oblik lečenja je psihoterapija. Promjena može biti teška jer osoba možda problem prvenstveno vidi u drugima, ali napredak jeste moguć kada postoji motivacija. Zanimljivost je da zdravo samopouzdanje i narcistički poremećaj nisu ista stvar. Stabilno samopouzdanje ne zahteva stalno obezvređivanje drugih. Narcizam izgleda kao višak ljubavi prema sebi, ali se često održava neprekidnom glađu za potvrdom spolja. Granični poremećaj ličnosti. Granični poremećaj ličnosti, poznati kao borderline, utiče na regulaciju emocija, sliku o sebi, impulsivnost i odnose sa drugim ljudima. Emocije mogu biti izuzetno snažne i brzo se menjati. Osoba može istovremeno želeti bliskost i intenzivno se plašiti napuštanja. Mali znak udaljavanja, poput neodgovorene poruke, može se doživjeti kao dokaz da je odnos završen. Telefon ćuti 10 minuta, a mozak već piše posljednju epizodu serije. Odnosi mogu prelaziti između idealizovanja i potpunog razočaranja. Mogu se javiti osjećaj praznine, nejasna slika o sebi, impulsivno ponašanje i samopovređivanje. Tačan uzrok nije poznat. Verovatno učestvuju genetika, emocionalna osjetljivost i iskustva iz odrastanja, uključujući traumu ili zanemarivanje kod dela ljudi. Međutim, nema svaka osoba istu životnu priču. Psihoterapija je glavni oblik lečenja. Dijalektičko-behavioralna terapija uči veštine regulacije emocija, podnošenja stresa i stabilnih odnosa. Mnogi ljudi uz odgovarajuće lečenje vremenom dožive veliko poboljšanje. Zanimljivost je da se borderline ponekad pogrešno zameni za bipolarni poremećaj. Kod borderlinea promjene često nastaju brzo i kao reakcija na odnose, dok bipolarne epizode uglavnom traju duže. Ovo nije osoba koja osjeća premalo. To je emocionalni sistem čije je dugme za jačinu zvuka često okrenuto do kraja. Ovi poremećaji mogu imati slične simptome, ali nisu isti. Jedan simptom, internet test ili video nisu dovoljni za dijagnozu. Dijagnozu postavlja stručnjak na osnovu trajanja, intenziteta i uticaja simptoma na život.
Psihički poremećaj nije karakter, slabost, niti cela ličnost. To je zdravstveno stanje, a zdravstvena stanja zaslužuju razumevanje i odgovarajuću pomoć.